Yo, e pa pa de mariage la men. Gade ou nek ma veye pou l'bem kontrol resepsyon men. Mi se vale. E mi ton nou mariage men. Non, mariage am gale, mariage si mwen Vini. Am bal krasè mariage Vini yo plap. Hey. Am bali de juka. Am mou chou la. DJ Kenzie Flex et Oulier. Hey, yo men. Ok. Wak fè moun yo? 440 jours depuis du pap maintenant. Ou pa fè tan dem. Allo ba. Gade yo pa ale nou men. Koman la yo bali ya? Yo pa ale men. Rayu, papa. E vwe men, gade yo pa ale vwe nou men. Rayu, kwe. Ah. E sa mama vola ou pa tan de moun papa. Rayu, kwe. Bon moi saxou. Mwen, mariage dan fi, e kwa de zigo sa. E kwa de zigo sa gati mwen bali. E mwen tout moun de ye gade mwen yo ten mwen mpre. Yo fistre de mwen. E kwa de gati mwen bali. De yo gade yo we. Bon fi we. E men, ou wè komi kouta fè l'eglise moun yo. Ou te di gati mwen bali? Yo pa ale men. E ben, pou sa moun yo apre. Paske yo pa ale fè moun yo apre men. Mwen la gadi, le mariage la, mwen tourne la. Yo bali tout chou koman mwen tale tout la. Bon yo tout mal la, tout gade mwen. E mwen pou konti mwen pa wala gade la base. Gadi mwen kati mwen bali. Pai, meu Deus! Pai, meu Deus!